Y Barri yn cychwyn y gêm yn chwarae o'r chwyth i'r dde yn ei crysau melyn arferol. Mae yna ddau newid yn y tîm a camgymeriad yn sydyn iawn. Hudson yn ergydio ac mae'n arbediad rhagorol gan Mike Lewis yn y gol. Y camgymeriad yn y cefn gan y Barri yn cyflwyno'r bel i Curtis Hudson. Taran o ergyd, ond arbediad da. At y postyn agosaf mae'n mynd, mae'n cael ei chlirio. Jordan Cottrell eto'n colli'r meddiant. Owen yn croesi. Cyfle gwych fan hyn o! Cullen Kinsella a'r cyfle ar y postyn pella. Southern Hales sydd wedi mynd draw i'w chrymanu ddi mewn. A mae Clagan yn disgwyl amdani. Mae'n torri at Cottrell. Cottrell allan at y cefnwr. Southern Hales, digon o ddewis yn y canol. At y postyn pella. Coslet sydd yn o'n i ffenio i lawr! Ac ychydig heibio'r postyn. Oedd Cain McLagan yn agos iawn. At agor y sgorio. Bach o lwc, derbyn y bel nôl! Ac mae'n sgorio! Macaulay Southern Hales sy'n rhoi Barri ar y blaen. Yn erbyn rhediad y chwarae. Wedi colli iddad ci rhyw wythnos yn ôl. Moment o emosiwn i'r cefnwr. Camgymeriad eto gan Cwpan. Dyma Borelli. A mae Borelli wedi dod â Pen-y-Bont yn gyfartal. Luke Borelli oedd yno ac yn cadw i ben yn Ciro Lewis ac i ni gyfartal. Hanner awr wedi chwarae ar Bar Jenner. Y Barri 1, Pen-y-Bont 1. Toure'n cael cyfle i droi a mae Southern Hales ar garla mewn y cwr Cosby yn mynd i'r llawr yn codi. Oedd e'n sgrechen am gico'r smotyn. Mi oedd hi'n agos, mi oedd hi'n ddadleuol. Ond Kim Fisher yn penderfynu dim gico'r smotyn i'r Barri. Ni wedi chwarae 2 o'r 3 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Marcus Griffith sy'n derbyn Coslet ar draws. Mae Kinsella yn disgwyl yn y canol. Griffiths, mae e'n croesi, mae e'n beryglus, dyma Howard! O, mae'r arbediad yn un ardderchog gan Mike Lewis yn eiliadau ola y gêm. Mae Kieran Howard yn ergydio a mae Mike Lewis yn cadw Barri yn y cwpan. Cottrell, mlaen at Toure, dim cam sefyll. Toure, oedd yn gallu tynnu di'n ôl ond i wir! A Jonathan Hood sy'n rwydo i roi'r Barri nôl ar y blaen. Cottrell y capten yn hottir amddiffyn. Toure manteisio ac yn croesi. Ac ar y postyn pella oedd Jonathan Hood ar gyfer y Barri. Fry yn edrych am y rhediad gan Toure, dim cam sefyll, Mamadou Toure! Yn sicrhau lle y Barri yn 1 ar 15 ola Cwpan Cymru. Y bas yn berffeth o ganol ca, y rhediad yn berffeth hefyd gan Toure. Yn cymryd i amser, Wilson i'r llawr, y bel i gefn y rhwyd. Cottrell, camgymeriad gan Owen, so cyfle fan hyn i Gerrard, Gerrard! O, hyfryd gan Louis Gerrard! Yr eilydd wedi bod ar y ca pryn 5 munud, yn derbyn y bas o ganol ca, yn torri tu fewn ar ei drod chwith, ac yn coroni perfformiad gwych yn amser ychwanegol gan y Barri. Gavin, congratulations on the win, but Pen-y-Bont made it really hard for you tonight. Yeah, I'd agree with that. Give them huge credit in the first half. I thought that they were good value. I wouldn't say that they've seen the best of us, but I'll give them the credit for that. And I think that if they can get themselves up this year, they'd be a credit for the Welsh Premier League. Rhys, commiserations on the defeat, but for 90 minutes there was absolutely nothing to choose between the teams. No, I thought probably first half I thought we were probably the better side, just marginally. Certainly had the better chances. Second half, I thought they were probably the better side marginally. It's probably dominated the possession a bit more. And then in extra time, we ran out of gas, to be honest. And I think that condition of Welsh Premier level, playing at a high intensity week in, week out, is what cost us in the end. So in terms of ability, shape of the team and the way we're working, I think we're doing everything right.
we need the squad and the condition of playing at that level week in, week out to compete. Barri Town have won the Cup on 6 occasions. Can you fight for the league and the Cup? Oh, I'd love to. That's the whole reason that we play competitions. And the Welsh Cup is what dreams are made of. So one day, hopefully, we can win it again. And it's bread and butter for us. That's what matters. Last week, next week, that's all that matters. And we enjoyed today. We weren't quite good enough. I dipped my hat to Barri Town and Gav Chesterfield. But next week we need to be. So out of the Cup, but still second in Division 1 in the Welsh League, and the priority must be now promotion. Yeah, that's what we're pushing for. First and foremost, we want to win the league, and then with that comes promotion. We've been brilliant up to now. Obviously, we haven't lost yet, and teams are chasing us at the moment. But we're a third of the way through the season. There's lots and lots of football to be played. We've just got to keep it going for as long as we can.